Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka arpu pratrik ukla lingkot arhajar apusan, arngut ki kertong ki banyakun hakani ke MDC election arhajar apusan na 28 Ram Prajar Ngam District Council constituency kidalet ban pendap ya kajing let thap kerteng kajongki hakmat returning officer. Kini ki arngut ki kentop ya uba kim farmer banyang kum ukertong na NPP kum juru uba lor syai kharbani kum ukertong shimet. Syuk hakategasi ya ukertong ke NPP uba kim farmer banyang lasan ran lang daki katu kat ni kinong kit kam pat kinong kershan ke NPP Rambrai. Kat bayi uba lor syai lasan ran lang daw MLA ke Rambrai jerngam URG Moment haring kat lang daki spa ngut kipad ba. Nangkong siya pa ngakwa ban ay kubli kam tame ya kinong ilam kinong kershan. Badai maki kiba kuha ay nga balong kun kurtong jumali. Od ni siya la don way rangba na po Rambrai. Ba ilong ikertong jung beli handai ki nong ilam jongi ki der si jongi kim yamon ni pada ngata kila mi bujlino damanga hajka jongi tai ngba iba bi anu se di mata ngalong kertong officially jong u MLA jong Rambrai jengam ti ngalabu akmat deh mata ya ka jing thmu junga datang poi kertong ba makwa ban penek pensa ya khandok siap kamtam ya ka jika jongi nama de ka jika balong border area ni haban ya trei bah ni pej bah makibun taki jaka jungi kelwan pai bang sya asam dan kepala don bang syamek sya asam bas megler don lawan ina keleng junga badu meli ngi kwa ban trade kat ban meli kenang ba ngin yo jing toy ka Rambrai jengam bro kowe bat ka jing thu junga menta kalong ba akwa ban trade har kat ku meli kenang ban ra sibun ki jing penroi par ha kane konsi Rambrai ka jungi namar man kane pemeli la job na independent ina keleng junga ro akwa ban khuni kan election na kajuhi ka group jung mali ma bali ni job na independent ki pajba ki i yangi kila jid yo mali jingi na group independent ngaru menta ngakwa ban kenria ekonomi rim kumba we mali job na independent ngaru ngakwa ban kun na independent hi khnang balada ni job kasuk yangi betri kam ma bali ni don po independent omla ban te yangi ma bali ni independent ni kaling junga tangkini jung thmu te na kaling jung mali ban kan beng nambar ngakwa ban ye trade kat pe mali banwara ya karoi kepar di nalor kita ki border issue akwa ro ban trelang ban mali namar ndala job kum u MDC automatically ngaru kum insi ngala melong member jung border tingala ban syakri ngala ban ya sendan ban mali nak pos kepar ka jikwa jong pai ba bala ya kendu ak pos bo la sang ba ngade ban ya ben gani kam syawat ba ar kolong ba hadian ba ki jingora ki atli ki blog bangila join ya sek NPP kamdei bangi suphat na kanon ko seng ndai ka sudai ba ni kwa bon ra hok ya ta ka jingor kam jong pai ba nila sacrifice sila de namta kadong katha ki jongi den dai pat ka result kolong tu ndai mata pat kolong ba hadian bangila ya surum seneng kat bangila agin ki pot ki ladap ni bo pat ba usha de ben ba bat bukan kata ka jing angnut kum bangi angnut mengi kolong sa pa kita kam ki bangi thmu makapot de ben pun urlong lagi bat kene nak dikada wala da kadi kam MDC ka ber makna ndai ka jing i jonga kolong ba habangi don hak sarkar idon kita kalat keliti datangi poisha ka thong ban ai ka jing ra bi ba bat bon ba ta jing kala poisha ka thong kolong ba ka jing mo jing bakha jong pai ba menta kala phes bak la ba kam nong su kumbenen ka MLA election ahjar apply mentau pai ba la su tho ya ka jing don kam jong constituency ka jing e jong constituency ka jing thrang jong constituency bat abang ya keleng ki pai khmat bat ki ong lu sanga ba pihak bania kum ure orang ba e khani kam krang bangila berwala e ta ka jing kala por bangin kendet benreu hakne ko por bat la dangim kendet benreu menta sai perkhat hi mapi kan long ti tang itahing ko apnai ba nam ko ban keren jong than bakan kita ayan ure